okumbireba nekwikibwawo Basalima Herbal Research Center abakugu mukola eddagala mu bintu by'obutonde n'okulijjanjabisa okugeza nga Honey Syrup ejjanjaba ulcer, Aloe Vera Super ejjanjaba omusujja, Manpower Plus eddagala ly'abaami abanafu mu nsonga z'amaka, Fat Joy Herbal Food Supplement ebiriisa by'omubiri. Basalima Herbal Center no bakusponsoringa program nyamurungi yakurebwa nsi yona okumbireba. Kumbireba is changing the society. Cyo Basalima bagireberemo amani mingi abukatarata kugireho nezo rukubanza mpaka rwakatano. Basalima Herbal Research Center ndabasangwa nasana na Mountain Road Eco Brother muzagwa ikaona shange chapa chapa omurimbarara baria Garage Street Abu Dhabi chizimbe cyo mugiga cyoma room number 6 wazaho noza kusanga abana bar professional binembazi ya pressure ya shukari ya slim ya arsas bakozo na vitamin haboti ejo ni kuyamba munonga wabanda kushara size ninga kusara size ninga kuongeraho birukangirire bakuyambe esimu zikija taro family mu Uganda hatetine esimu hizo busimu obo bwiza hatiza hagarka hazaho nezinde esimu zatwabiramu izo kwata video za habrom bantu excitement yarenga abantu ino kwa kutwara mu society umuntu nakureba abamwe tukatungemero mu mirungi munonga kararo mu murungi hansi yigura no korira mizo kusanga nkomuntu ngono head of late cyo chitinsa chamana munonga kasanga umuntu ngono saba Kristo ay kasanga umuntu ndiye yakulira abasilamu mu western cyo chitinsa chamana konka hine bintu bukutayo hato umuntu wenda kumumanya emichiye okwekwi ekwere musabesu ojo opening noza kusanga ibintu byo musumuye noza kumanya ngogo umuntu owotahano manya tu ahabwachi Uganda nsaziraho kubika ibintu byo bushegu omusumu okwatesimu erimo abantu bajwire busha abantu abamwe no mwekwata za video mujwire busha ogira abana mukago muka abana hati bakashoma computers P4 umwana na makomputer ejesi mu mwana wa P4 iwoje umuhereze cyonko hunami naza kurondera bishane hibi nakuronda video hibi naza kukorekana ibyo takumanya ikigambo password tokimanya ebishane byona iyo kwatorunda otekateka ngo kasumu kaona kamani iyo yebwe ko kudropinga umwana to mayiba kushoma ishumara abana bakagekeza computer umwana arebe bishane ko kuza kujwara umwana oshora njware umwana yiboza togunambinje kikanimanya ko akusha abke okitera kare cyane cyurumu mwitere bishane mujure bushamusinikira abandi orebe nsejo kwegwirira abantu babarebo mu maramizo konka kano nyanguka bishop natekera juru ati mwene sumuzanyu musiga abamwetu mugaruka ko kuzakira ebinte biryo nabwico ikibuzo nkigera ningo kunku bireba ahabwa kino mbike bishane ebishane byo kora heze kubireba biyemo kandi ukora nonda kuguma no bireba bukiwo kasisikara kare mind yawe yone nuko wabo tarebere mukazajure bushatogozegere iyo mukazi wo tarebere mushijajure bushatogozegere uryaho siski ebishane byawe tekamo enamba yawe ahora abe no bika obe niyo wajimanya 204 oyugure buze kora heze lock esimugireka abana bati because atuka abazire mwimira abane simu koko imumane simu amanyango bushegu burya amana kusaba daddy mpesumu esimu atireka mbere na kwigura abwo no mangu harahande hashobere no deka bana benjoyinga kasumu kawo barebe bukoze arimo bushano burungi bwa katuni obo bwa ogomusha wa mse katoto katoto obo bwa katutu bwa katuni bwa story burungi kuta mureke tureke kubiko bunto hata hangire messages z'umusindikira abantu ngo message ejo gisindikira abantu 10 that is card omuntu wena aine dini
omuntu areke kumana kusindikira message handikire kigambo ngo otagisindikira abantu batano ngo you get bad luck ibintu bukato babukoro primary turi omuwasiya.com. we are living in a global village. Umuntu no kimusindikira message ni wahanse ruhongo agisindikira abantu batano. That is trash. Nukwe nkubereba iwe no berebo. okumbireba yabane kwikibwaho Basalima Herbal Research Center abakugu mukole eddagala mu bintu by'obutonde n'okulijjanjabisa okugeza nga Honey Syrup ejjanjaba ulcer, Aloe Vera Super ejjanjaba omusujja. Tusangibwa ku Martin Road ku kizimbe kya Eco Plaza ne Nansana ku Masto okulya na Bank of Africa. Ate mu abimbalala omukisa guguno tubaguliddewo ettabi ku Abu Dhabi Plaza omwaliro ogusooka edduuka namba